obwakyabazinga wabusoga buzira itaka kitegeeza nti n'olubiri abali kutegeeza nti ruzira kutusaana kubaako olubiri balwigale abaana bakulirera abalangira babeewa era malalo yalagira nti abantu bana bamukobeera ebigambo bino ate nga teyalambuire yabali mu kifo kirala yabalagira bayire mu bibanda byabwe era yalagira owekitiibwa Katuukiro wa Busoga agemwe era minisita yamala yalagira abakuumi babba kyabazinga abamukuuma baveewo olubiri lwigalwewo baje for training baba training baba screening mendowooza basobola okuweebwa kyabazinga okulagira okugema mukama waife kiba tikya buntu bulamu n'olwekyo nsaba okuba kwabaire kutyerera kwa lulimi aveeyo amaking a statement ye very clear nenda okusangaza bannamawulire kitebe kyabazinga bwa Busoga wano mu ofiisi ey'ebyeitaka nga tuli kwenda okwongera okutangaza Obusoga n'ensi yonna yonna okutwaliza walala nti owekitiibwa minisita omubeezi w'ebyeitaka ate nga tiwundi nga ni Honorable Mayanja Sam yakyayire ku ofiisi ya RDC kubanga yamuwandiikira embaluwa nti ali kwidde okukyalako mu kitundu era ife RDC oba RCC nyatukubiire okututegeezaaku nti omukulu w'ebyeitaka kuva mu gavumenti yawagati ali kwidde okukyalaku omu ku bitundu itaka lwakyabazinga wa Busoga ekitundu ky'Ekainogoga n'Ebungula bweyatuuse yatwagaine wano ku kitebe kyabazinga wano ku ofiisi twamwaniriza twamutwala mu ofiisi wa Katiikiro kutakuba omukono mu kitabo era yaba nebyatubuuzizaku nga interest ye yaba lyakutubuuza ku bigemagana byali kujja okukyala amukuba nti ife tuba titubiidi aye nga bw'oyidya embuga ate ng'osookeire wano tugwana tukuberekereku y'oli kujja titwamane nga yali kujja kitugema ku ino aye twabwaire nti okusingira kiri ku itaka lya baba oba kyabazinga bwa Busoga baba kyabazinga olumusi ku lubiri weene nga batera olukungaana nga kitugwanira okumuwerekera okujja twena okuwuliraku ebiri kwogerwa ku yagiine so twatuuse eyo twayagaana nga olukiiko lwali lutegeke abataka b'Ekainogoga n'ab'Ebungula nga baliyo mu bungi twena twatyama twawulirisa nga kibali kukoba nti obwakyabazinga bwa Busoga bwanaga eitaka lyabwe era babatulugunya bababingaku babenera amayumba era baba nti n'abandi babisibamu mukaseera ako tuba tuwaire ife mukisa kubanga tusobola okwogera kweri abakungaanizibwa kubanga nga tugenda bakobeere ku ntandikwa nti olukiiko n'okusingira babe tulutugemaku ino because twafunaku any communication eri official nti oba tudda kuba n'omugenyi omukulu oti noyo mu kitundu so twatemenga abawulirisa bawulirisa abatyamye oba beyeta abatyamye nga baliko bati kyabazinga wa Busoga azira wano itaka eitaka ero lyabwe nti kyali kibira baali bayigirayo abakyabazinga bwatema emiti bwamalaku abamenera amayumba baavaaku era babatulugunya era baavaaku aize nga kyesinga kwewuunya minisita yatuuse ku lusozi eyagaine y'amayumba aye nga mbakobeere nti tiyatuwaire mukisa ife ng'obwakyabazinga wa Busoga okweyoneraku nti amayumba agaliku lwakigo galiku kubanga itaka lyabo bantu abo yani barenga nduba nti yantusobola okutambula ng'atambula okubona ekifo okumulaga nti eno yamenebwa eno wano waali wange wano wamenebwa ebirowa byange byali biva gano biira gano baabiiwawo aye n'amayumba ng'abaire galiku n'omusigiti ogutwala Busoga yona ng'omusigiti omukulu guliku so twasigala nga tuli mu kwewuunaganya kiki ekiri kukwiraku era awo yaweere directives de
ngesokera yalakoba Obwakyabazinga Bwabusoga buzira itaka Busozi kitegeeza nti n'olubiri abali kutegeeza nti ruzira kutusaana kubaako era malalo yalagira nti abantu bana bamukobera ebigambo bino ate nga teyalambuire yabali mu kifo kirala yabalagira bayire mu bibanda byabwe era yalagira Oweekitiibwa Katuukiro wa Busoga agemwe era minisita yamala yalagira abakuumi ba Bakyabazinga abamukuuma baveewo olubiri lubigalwewo baje for training baba screening mendowooza basobola okuweebwa Kyabazinga ensonga ezo ife nga ife twadiwuliriisa mu kaseera ako batuzira mbavu tusobola kuyiramu era kaita olukiiko tulabaye nga tugemaku bagire nga abawuliriza n'okuwa ekitiibwa nti omugenyi yakyaire ate yasookeire embuga nga kigwanira okusigala nga tumuwerekerako era yafulumya erisiti ey'abantu abe bagemwe n'ababaire awo kumpi omu abo bagemwa Obwakyabazinga Bwabusoga nze nga minisita w'ebyeitaka nawulire nga tikikolwa kya buntu tikikolwa kikolebwa muntu wa kitiibwa oti n'oyo ate nga munamateeka ate nga akolera nsi ya Uganda ate nga ayidde bulungi ni mu constitution nti Obwakyabazinga buno bwayirizibwawo era bwayirizibwawo bwayirizibwa n'ebintu byabwo era mu kintu ekyasooka okweyirizibwa Obwakyabazinga Bwabusoga n'ettaka n'olubiri w'ebityaime eigenge ekifo kino tukyeta Bugembe complex ife nga Obwakyabazinga Bwabusoga Bugembe complex etwala eriye edwandandwandona abantu bali kirininga nti daabwe nga n'olubiri era okulaga nti olubiri n'ettaka ero biriwo gavumenti ya Uganda yatwala omutewaana ng'emaze okubona olubiri olwo kuba niyalwonoona mu biseera ebyavaako yatwala omutewaana okuluyizaawo okuluyiddaabiriza okuluzimba buyaka era mu kuluzimba obuyaka obwo essente nno daalida gavumenti ya Uganda nga His Excellency President Yoweri Museveni yalagira olubiri olwo luyizibwewo era erimala okuwa era gavumenti ya Uganda President Museveni element okwidda ayera nti kyekiboni yayida kubanga Vice President wa Uganda Oweekitiibwa Major Retired Jessica Alupo n'abagenyi abakungu abaana mu bitongole bya gavumenti ebindi bamuwerekerako Bakyabazinga yatyama yayaniriza abagenyi abo bamugemya olubiri mu butongole eyo nkasayini ekulaga bulage nti gavumenti esobola kuta sente wantu weetaidhi nti watuufu so abantu abali kugira ku bigambo bya minisita abamwese nga bakoba nti Obwakyabazinga buzira itaka era olubiri terusaana kubaawo yani Kyabazinga azira bigemagana kugera ku bigambo oti n'ebyo bya bulimba era bya bukuusa mu mateeka ga Uganda institutions zino diriwo nga Buganda nga Bunyoro nga Busoga n'edindi diriwo mu mateeka n'abantu minisita ebigambo byayogeire tinyandikibwa ino okubyogera kubanga this an official recognition nti eriwo kiriko abasobola okwogerera ekyo yandibaire ng'abwaine ensonga edo nduuba nti ye yandibaire ng'asobola okwira eri gavumenti ya Busoga ekulira Bakyabazinga aye ng'eyo obuyinza nti Katikkiro n'akola emirimu gye n'abakungu abandi yabeeta ng'akungaaniza ebirowoozo ebiviire mu bantu yabisharinga ne gavumenti ya Busoga yakaba ati bana muri kubona bino byentoire mu bantu mukoba ki fena twamuwa esaidi eno n'endowooza yayo ayibo yemerera obwemerere n'okoba abantu nti era mwire mu bibanda byammwe nenda okubategeeza bannamawulire nti kyabaire kibiino okuba nga abantu batandikirawo okwonoona ebintu ebiri ku lubiri kuliku eisomero
eri emikono aye isomero lino lirimu ebitundu bibiri lirimu gavumenti y'Abakyabazinga bwa Busoga nga yataamu omukono ni gavumenti ya Uganda nga yataamu omukono n'abavuzirira mpiya abayiddamu aye batandise okwonakoona ebintu ebyo kubanga minisita yalagirira abantu bayire muki ebibanda byabwe kyabeera ekikolwa kibi ino era abasiga mpiya saawa yo basibyemu ebintu byabwe basooka bavaawo beetegula nga bali kubona nti ndowooza ekiri kwiririra kugema ku bizimbe aye mumanne nti omu mulimu abaana abasulamu era abasomerawo so kyaba ekiseera kya kazigizigi kyaba ekiseera kya bunkenke okuba nti abaana n'abasomesa nga bali kutibuuke nga tebalina kiri kwiraku nekyo nenda okubategeeza nti Obakyabazinga bwa Busoga bulinda ekyapa ekya Bugembe complex yo kyembakobere nti Bugembe complex n'atwala ni ku mutwe wangulu baba yatyama olubiri ye luli so bino ebintu bino tibyakugera ku bugerengero biriwo aye kwenda okumanya ekituufu atwalibwa Mutewaana kugira nga anoonyereza kino kuba tulina ekyapa ekiri mu mayina ekyabazinga of Busoga ekyapa ekiri plot number 635 bloka 3 mu isaza erya Butembe ali kwenda okunoonyereza ekyo yenayina anoonyereza ekyo tuleke kusavuwaza abantu kubasuula mu bizibu nti bwokuba omuntu oti mweyire ku itaka lyaimwe nga ye n'abandi ababayirawo babuuza ati eitaka lyo lyaliwa era tulaga enumba ye bakumenera era tulaga yagikumenera kwesanga gazira muntu asobola kuba nga yabeerewo na numba ate ebintu ebindi bino abantu abagiire nga tibafuna nga bakati tibali kufuna justice banumukira mu kooti batwala Kyabazinga mu kooti kubanga bagabira Kyabazinga kuba niye nkayize cooperative body asobola okuwagabirwa basobola okuwagaba bamutwala mu kooti ngera bamulanga nsonga ndala eyo nduba nti kiba kya bugundufu mu kaseera kano nga kooti ekalonereza ebyayo kabiri Oweekitiibwa minisita okwogera okwida ate nga munamateeka nga tawuliriisa kooti emaze ekobya etya oba etuuseewa enokoba abantu nti nenze ekimala lwaleero era kiweire kiri kwenda tuteewo mbeera mbi wakati w'Obwakyabazinga bwa Busoga n'abantu kuba baba Kyabazinga ajala abantu ate abantu bano balikolamu emirimu ndi kusaba abantu bekalooga nebuukula okuba abayikaikamu n'obutatwalira amateeka mu ngalo nga basigala nga bayikaikana ng'era bataayi amatu okuwuliriza ekiyinza okwirako nsonga eno so nze ndikulabula ng'akuuma eitaka lino kubanga alifuna kiragiro kukiva ya baba Kyabazinga kikyusa ekyo kyeyataayo ng'abita mu Katikkiro wa Busoga nga chief supervisor yendipotinga nze ndindi ettaka lino liriyo era bwa Kyabazinga wa Busoga n'abaliriku n'abasuubira okuliidaku batwala Omutewaana okubita mu miwaatwa emituufu jeene egibafunisa ettaka ng'abo abaliku bwe baalifuna anaagema ku kintu kyona eky'Obwakyabazinga bwa Busoga ajja kukiriganga muntu era ajja kugemwanga muntu ataba muntu akusigula n'okola kiswikaawo twongere okulinda ebigambo minisita byayogeire embuga eida ku byanukula mu bulambalamba aye bino bya minisita ebeta kubanga ebyasinze kubaawo bigema ku minisita yange ng'eby'ettaka aye official statement erambulira ensonga eno mu bulambalamba bwayo Katikkiro wa Busoga nga chief supervisor aida kwemerera ku ofiisi ayogera eri Obusoga ayogera eri ensi ng'amaze okubuuza baba Kyabazinga kiki ekiyirako ninze omulongo Nuwa Katikkiro wa Kigulu ate era chairperson wa Bakatikkiro b'amasaza ga Busoga basaba ne banyabo ku nsonga tuli kwogerako edda abaire olwaido nze nkoba nti 1 ebintu ebisinga bungi biri mu kooti amataka gona agasinga abantu bagayingira mu bukyamu so abantu aba bagayingira mu twabeeta ng'abazaire baide tuteesa badeema abandi abaikiriza bazira buzibu n'ife
era wensabira abo bonna ababaire era n'abayese minisito baire yetuli twongere okuteesa ekindi era n'asaba abakulu abali mu central government bayise ekitiibwa mu president kyeyakoba mu 1995 nti ayizizaawo obufuzi bw'ensikirano era yamala yabuga ebyabwo. So iwe tovaayo noida n'otyoboola institution yeyagawanu bunene n'olwekyo tikyabaire kirungi mu matu gaife n'abasoga abasigaire eyo okuwulira nti lata waife Katuukiro wa Busoga balina omugema ne baminisita be abakola emirimu ng'azirawo. Kiba kitegeeza nti oli kulagira bageme n'ekyabazinga kubanga Katiikiro mukono gwa kyabazinga ate ogw'amaanyi. N'olwekyo tumane obuyinza bwaife bwe butambula, tumane entambuza ey'ebigambo, tutaleeta ibugumu mu bantu, aye tubuulirira abantu n'okubasomesa. Ofuna otya eitaka, otaako otya ekyapa, ebintu ebyo tunabyega twidda kuba ni Uganda enkalamu era ni Busoga enkalamu. Ndi kugumya bugumya abantu nti Katuukiro wa Busoga aliwo era ajja kubaawo ku 13 nga tusanuka olwa Baba okuleeta abalongo era ate n'okusanuka olunaku olwo lwe baamuta ku ddamula ya Busoga. Nenda bwende kukunga abantu ba Busoga bana baweeyo era tujja kuba weene wano office da Busoga Kingdom nga tusanuka era nga twogera ku biruma Abasoga. Nsaba busabe nti statement eyo eyakoleibwa aveeyo agitoolewo mu butuufu bwekubanga n'okukolera awalala. Katiikiro adda kuba musanufu ng'era yena awulira eiroboozi erya mukama waife oyo ng'atwairewo ekiwandiiko ekyo kubanga yamukubira baayogera era yamusindika mu lubiri mu ofiisi lata waife ono yagemaganya ensonga eyo. Atwewoonya okulagira okugema mukama waife kiba tikya buntu bulamu. N'olwekyo nsaba okuba kwabaire kutyerera kwa lulimi aveeyo amaking statement ye very clear nti Katiikiro tibamulinga mu kanwa ate era Katiikiro tibamala gamutaaku statement naddala mu bintu bya ndwandwa byabatakoze. Busoga okuyisane n'amaani Baba Kyabazinga empologoma ya Busoga awangaale ne Baba bange abalongo batebenkere.